Anyang aki din. Nasaya tadakan lakay. Ay, pulos nga awan na aramid ko dito'y balay itinagmalmalam. Ha? Diyay imbabad ko'y diyay banyo alaba ko ma. Sana kung anak alaba ta nagmalmalam at nagmangmangit ni baby. Kasta ka de. Kat anyang aron. Naalag ka, agkapi ka pa lang bakit? Kalpasan na, siya akong daglaba. Ha? Sigurado ka? Uy, mahal. Niyalaki, di dati. Sa anak mo una na banlong trabaho ita. Siya akong taglaba. O sige. Numabalain. Saan ka pa'y kumaamabalain mo lang aglaba? Tadwa bulan pa lang tinapalabas. Manipod na ganak ka. Wan nga rod lakay. Sapay naglamiis di danom. So nga, awir mo latang ti anak tabakay. Siya akong di makam mo aglaba. Wow. Una yan kinasadot ti asawam si Kamariaw. Ha? Nanang. Agasam banday ta. Nabambanog ka naggapo iti trabaho. Gamsi ka pa'y laang ti aglaba iti murengyaw. Nanang, saan mo't akin ang sadot ni Berley? So, saan anak kalaba? Saan anak kalaba? Gaputan na riri ni Bebe. Oh, ti kunamkit day. Feeling prinsesa ti asawam. Agasam man. Nagmalmalam daan nagkulkulaw ng ija kwartuyo itay. Nanang. Nagsadot ti asawa Mario. No apay mat nga minangay supay laang ting kasarbaw. Idintaw ta adumat ti mabalin mo nga arman iday. Dinanang mo't pasit abarag da iti panaglaban, nanang. Kung saan nga iso ka na kami nga gasawa, ti saan na ka pa naglaba? Tamok mo't anariri ti anak may. Agsangit nyo di suna. Anya? Kun may isa, ayos lang kanya. Siyak taglaba tanay. Tuwala nga bulang ti napalabas. Maripod naganak ni bakit ko. Numabalain kat saan pa'y ko mga agigam itinalamis. Ay, ano la amin day ta. Ti kunamkit day, sadot ti asawam. Nay kamang asadot. No di ba nagkunatiinam kat saan ko anang nagdagiti impagbaganakan ka? Nagbidot. Ah, Una yan, ibagana asadutak. Makita namat nga awir ko ni baby ang nagmalmalam. Diyos mio marimar. Tauray pa'y makita na nga igam ko ni baby ang mapanagsiar. Katawan pa'y ibagana asublatan na biit. anya. Nasing patak Mario. Saan kumamatakas ta? Ay, malala na. Di ka matalagan bakit. Kasaritak to ni nanang. Mabalin tamat ngamin ti lumasin iti pagyanan. Dahil tang arod kat bakit. Mabalin, Mike. Ang damot ni into de tatang adaga para kanyak. Ang mabalinta pagpatakdiran iti ure basi takalapaw. Lumasin dalangan. Yung aramidan tatay ta. Ako ng kaduan ni nanang dito balay. Pampanunutak day talakay. Kan masyanak kan kuana no bilang laeng. Nang runak at bakutan. Ngam, kastamat ngamin di aramid na. Manakibiyang matunay. Nalalala. Bayam latan bakit. Saan mo latan niya kaskaso? Ipagpagapong latakan niya ako na asawam. Naimbag man tama na anong samtikas di a klase ti katugangan, Mari. Anyangay nga rod, Mari. Narigat mat no song batak ngamin. Iso abaybay aklatan Baybay ak asumanaw. Nagsingpot ka man din. No siyak siguro na itaay sinong bata kon. Awan turid ko amang sungbat, Mari. Nang runa kat katuganga kat nga rod. Ngam nalabas mo ti aramidan na kan ka. Nalakit din. Makaamumatan No saan na amaamiris asaan anasaya at yan aramidan na. Iba kam iti asawam, tabagbagkaan na mo ti inana. Saan kumakas tay, trato na kan ka? Ibagbagak akanayon, Mari. Kanayon na matabagbagaan. Ngam awan latamat. Kas jay latat yung ugali na.
Awan mo tinamnaman ng agbalbaliw kat baketan. Ay namare, nung saktisik ka, nasay sayada lumasing kayo ti pagyanan kinilakay mo. Ha? Ano samkit din katugang makasken kuana? Anya lakit di mo tan? Kaya't kumanti lumasin, mare. Tamok mat aday ta tinumero uno a pagsayaatan ti agasawa. Ti lumasin iti pagyanan. Ngam pampanunutak mat lang amin. No lumasin kami, asino lang ang ti kadwa ti katuganga ki Jebalay. Amumat nga agmaymay sa nga anak ti asawa. Hay, panunutan ti katugangam. Ngam saan nakamata panunutan, lumasair ti rikinam no saan, itar-aramidan na. Diyos mio, Marimar. Ay, Lumasin kayo kay din, Mare. Saan asikat ka na yun nga agad adyas para kayong kuana? Amum na kiti katuganga makasken kuana. Isulat rumbang nga ikan in direksyon. addan tulat ta, mare. Saan pa'y siguro nga ita? Basta, addan to. Ay naapaw, numabalin la kumasukatan ti manugang. Sinukatakaw na dyan ang manugang kau kunak tumay. Si kakit di mo't minda. Kano nagsingpot mo ti manugang mau? Oh, anya nagsingpo nga ibagbagam. Kano napaklan ang nagalas ti ugali na. Anya? Nagalas ti ugali na kunak tumay. Nagalas lang nga ruden ti ugali na. Nagsadot pa'y ti awanan bain. Ha? Kanayon na nga irasun ti anak na anariri ka na o, isuasan ang makagaraw. Nga muray man nakaturog ti anak na, wabar aramiden na. Talaga kinasadot na lang. Ay kit kasaritam ti manugang mau. Saan kumakasta? Oho, makasarita ya dayjay. Urayan niya siguro ti may bagaken kwa na, saan na mabaliwan ti kinasadot na. Kumatangak man iti sabon na powder, tata. Ha? Ay kituon Apay, aglaba ka, balasang kaw. Wen man, tata. Mayat nga minti init na. Iso ang mayat ti aglaba ita. Ay way, aglaba ka. Ano sam? Tapno saan nakaamapan is-istoryaan ni katugangam iti kaaruba ang nagsadot ka. Anya? Udno ti imbagak balasang kaw. Saan lang adito tinapanan ng is-istoryaan kan ka? Ano dita? Anya lakit din na ya. Una yun ti ina ti asawak. Talaga adakas ti panagkita na kanya. Kasta talaga ti may kamang balasang kaw. Masapul ti atidug nga anos iti pakaikamangan. Ay naku, uray kasano ti kinaanos, tata. Ngam adala tamot pagpatinggaan na. Nang runa no abusado mat. Ay wala. Iso ti kasayaatan nga aramidon yung agasawa. Lumahasin kayo langan iti pagyanan. Ano nataltal na ti panunot yaw. Pangasim lakay. Lumasin tayo kuman iti pagyanan. No saan mo akayat? Agawid kami lang nga ni dya lugar mi. Kadwak ti anak ta. Da kayon itinam ti mabati ditoy. Saan? Saan mo aramidon tayo bakit? Ikarik, aramidon tayo amin tapno makalasin tayo iti kabitan na panawin. Anya? Ikanak lang ito uray 5 bulan. Tapno maiparamid ko ti pagyanan tayo. O sige. Mayatak iti day talakay. Uray simple lang apagyanan. Lakit di ta makalasin tayon. Awanan. Jakon maanusan ti panagsasautinam. Jay asik ken kwa na. Kat nasukatan iti suron.
Anya lakit dinaya. Amin matan akaaruba, kat idanon da kanya, ti mapan na istoryahan ana sa dutak kano. Rason ko la kano ti anak ko, tapno sa anak nga agtrabaho. Anya, Masyanak lang kan kuha na ngagbati dito'y ngagmaymaysa. Ngam no isumat ti pagtalnaan ti panunot ko, ti panaglasin tayo. Aramida mo, Mario. kahit mo sa wen, lumasin kayo nito pagyanan, mare. Ay, awan, Mari. Jack maanusan ang ti katugangak. Nasaya tayo tangay baga mare. Mayatay ta. Lumasin kayo. Tap lumarik na natirik na tagmay maysa. Una yan, tanapan na imbagbaga iti kaaruba nagsadutak ka no. Ay, apo. Uray kibin-kibin ko ti anak ko. Aglut-luto ak iti makan, tapno adda kanan na lumabisin. Ngam kasjay pay lang, tinapan na imbagbaga. Diyos mio, marimar ko nakmanin. No siyak to ti madani ti katugangan ng skengkwana. Naku! Awan ti katugangan no siya. Patay tumpay ti bangabangan na kung naktuman. Anya, Ulo, sadyak manusan ti katugangan naman nakibiyang. Kan chismosa. Ang lakit din. Nagbiit mo din, Mari. Kasla ka ano lang, hindi parugiyo ti balay nyo. Ngam ni, dandanin amalpas. ay, wala Mari. Talaga nga impaapurami. Takayat ko at talaga ti lumasin. Aywan Makapaibos mo ti anos ti kastoy. Agan anos latan iti katugangan naman nakibiyang. Amin matlangan kat pakibiyangan kan dilawan na. Nga uray saan mat akadidilaw abambanag. Ano sa Mari? Manulaangan abulan. Makaakar kayong mutan iti pagyanan. Saan abulan, Mare? Lawas laangan. Dua lawas siguro. Malpasan ti balay mi. Oh, dahi taman gayam. Kitaak man. No awan na pulos ti masapul na kanyak ti ina ni Mario. Ay, nalabas nga agsasa umare. Dahi tangarod, Mari. Iso abilibak unay kan ka. Gaputa inan ano samlata nga uray kas di ti ugali na. Uray ada amin kan kwa na ti san anasaya at nga ugali ti katugangan. No choice nga min, Mare. Amo matan. Agmay maysa nga anak na ni Mario. Iso ako nak. Anusak aging dat kabalak. Gamita. Ay na, saan ako na makaanos pa'y, Mare? Talaga na ibusan ti anos ko. Nakasaritang ka din, Tinam. May papan iti panagakar tayo into no may alawas lakay. Saan pa'y bakit? Ibagak pa'y lakin kuhan ako, ma. Ay, ibagamon. Tapno awan ti makungkunana. Mala, di ka matanagan. Tasyak ti makaamoy ti dayta. No ti panaglasin tayo ti pagyanan kat adda pa'y laang ibagana. Ay, jak amon. Ay, oray siya pangarod bakit? Dakmat kanunungan tar aramidan na. Tasang kit karod anasayaat. Hangam mala, ano usad dalata? Ibagbagakon. Nauma akon. Jakon maanusan. Iso akalpasan ti balay tayo. Uray saan tupay anay pables. Umakar tayon. Pangaasim. Makapaboryong matina, Mario. Anya, inton umay alawas. Umakar kayon kunam, Mario. Why na lang? Hay! Jakman amukan ka, Mario. Talaga apas pasurot kay ti asawam. Ha? Amaw, kay suti akin ka panunutan iti dayta. Umakar, umakar. Nanang, saan ko ba matakastaan? Nagtungtungtungan mi dayta nga agasawa. Anya nga ron nga iti serbina jim paramid mi amalay no saan mi apagyanan. Kwa, kasano akon kay dito'y anak kaw. Agmay-may sa aklaan ano bilang laag. Ay, dayta nga ron kat nanang.
Sino laang ang tiagluto iti kanag, kan agtimpla iti kapek no iti bigbigat no panawan nak. Itangad data asawak ti balay. Isumat aglut-luto iti kankanan nyo. Kankanan tayo. Isupet agtimpla iti kapeyo. Agi paborik iti dano mapagdigos yo. Nalabas kayo mat ngamin kan kuana. Anya, Awan ti kan kanununga kada kayo nanang. Ta ina kayo kan asawak mat ni Burley. Ngamkas makita. Kat nalabas mat ngamin dararamidan nyo kan kuana. ha, Itinasaya at nakata kayo. Pulo sa saan nyo ang maapresyar. Mapanyo pa'y is-istoryan iti karuba anasadot. Kan nagalas ti ugali na. Orasin o manugang maumamat ananang. kwa, ay saan kay kuman nga umakar iti pagyanaan anak ko. Dito'y kayo latan. Ay nananang, aga pa kami lakit di tasawa. Nukas ta ti mapasamak. Anya, kasta timbaganakan ka. Ay, sana mabalin lakay. Ha? Numayat kay timbagana. Siya, saan? Umakar kami ija iti anak ta dito'y ka. Saan mo da kasta ti ka saun bakit? Anya aga po ang mabatak dito. Ito na may lawas. Marang da nakitagbunag iti usar tayo. Tapno mabibit ti panagbunag. Danag mo na yan. Malaki din. Awirik ni baby. Tayo saganam dagiti rumbang ngay sagana. Ay, nako. Nakamaod dyan na. Nakaakar kayo matlaangan, mare. Ay, naawan, Mare. Kaasi na, kat natal namot ti panunot ko dito eh. Ay, wala Awanan ti kabalay akatugangan aman nakibiyang iti amin na banag. Makatulog ka matan iti nasayaan. Katawan, di bang panunutam no iti rabii. Pudno day Mare. Ti para kada kami laangan a pamilya ti panunutek. Saan akas la idi adda kampay la ijay at ipasidak at talaga kenkwana ti kanayo na parikot ko. Ngamin, maminsan laang agbiddutak. Kasla akong managbasol. Di man panunutam day tamare. Tinapatid kita. Kat nakaakar kayon. Awanan, di pagparparikot tam. Apay dagita kawas yun, nanang. Pen, apay nagdakkel ti bagyo ngay may dito'y balay. Kwa, anak ko. Pag-aasim ko ta umanugot ka adituya kun balayaw a makipagnaad. Anya, kasta unay apan na kay kawak iti kawan mo ija balay. Pakawanan na kumakadagiti aramid ko ken kasan anasayaat. Anya, ay, kunaklakit din no nakaakar kami kat awan ti sakit ti ulok. Ikarek nga agsingsing pita kun nakaong. Kan saan kan amapan ijis-jismis iti karuba. Ikarek na ita. Napatagkagayam kanyak, anak ko. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Pinanawan nyo lang aruden. Ngam si Murot pelaeng tawanan ba'y nakatugangam. Ay, day tangarod, Mare. Kunaklakit din no takdara nati sa una sa anak napatagkan ko na. Kas kadaan niya pa'y dita. Anya lang kiti na bakit minda. Kalpasan ti amin. Umay matlagayam kan ka. Pagyamanan na. Gaputa iti kinaman nakibiyang na. At dapay laang nasayat apa nagpampanunot ko. Iso nga okay laang kanyak ngagyan dito'y balay.
Ay, ikaw na, Mare. Ikaw na talaga. Nauma akon, Mare. Ngam awat maaramida. Anong saklatan? Tanya nga ikat bakutan. Anya lakit din. Manaw timpaw it ni Manong Mau Amanda anak kao. Apay ka din, nanang. Adda may gatang itilitsyon inton birthday. Addaan, nanang. Agurdar ka nga runan ah. Nyalakit din, nanang. Saan mat aras dayta? Nasapa pa'y mat. May mayat latano advance ti order. Tapno saan tayo ang maibusan. Agordarak to iti lechon ti karuba. Ay saan? Diyak kayat dita. Na, taapay. Diyak kaya ti lechonda. Gumatang kalaangan iti sigod na paggatgatangan tayo. May mayat ijay. Siguradaw ang naimas ti lechonda. Ayan na nga'y nagiti empawit ni Manong, nanang. Indulin ko ah. Manan, nangidulinan nyo nga'y. Basta indulin ko ah. Apay aya. Tunggal aday pawit ni Manong, iduldulin. Sayang dagitan mo ag-expire, nanang. Anya nga rod ti kayat mo nga aramida. Ibingayan nyo, dagiti kasinsin tayo. Tunggal agpawit ni Manong, kat ado ti ipapawit na. Chocolate, groceries kan vitamins. Di yung matlama ibus dagitan, nanang. Saan mo't amabalin nga ipadawat ko na kita? Nagregregatan ni Manong mo jay abroad. Ipadawat ko lang ang tadakwada. Ni nanang magdakas tagim emot. Basta, di mo pakibiyangan dagit indulin tao. Dahita ti jakayat ka na kayo, nanang. Mahilig kayo amang iduldulin. Natawunan pa yan dagiti daduma. Ayan ngayon, tilitsyon nga in-order mo, anak kao. I-deliver dan to intun madamdama, nanang. Simbang petang dagiti kumaray. Apay adi mo pala ipadeliver ita. Tapno adamat may display iti lamisaan. Anya lakit din, nanang. Di kay makaururay mo. Aywan gayang. Inimbitayo ka din ni Uncle Dulpo. Iti anya makagapo nga imbitarak dayjay at tao, anak kao. Kasinsin nyo dayjay, nanang. Nalipatan yung samat. Amumatan dayjay. Mamirmiraot da. Abagan no iso na pa'y kiniti mangibaws iti may sagana ang makano ko ah. Nagsasaw kayo. Kaslakay baknang. Saan man anasaya ati kasta, nanang? Laglagi po nyo. Ano saan ang nag-abroad ni Manong? Saan kaya makaraman iti naimas? Nagadulaki di nga ibagbagam ditan. Ipa-deliver mo tilitsyon ko na. Ado mo ti tao itayan dan ti Petra, susan bakit? Kasangay ni Auntie Petra ita. Bakit? Imbitado tayo. Awan mo tinadakdakamat ni Auntie. Di ba lilatan lakay? May mayatan no saan tayo nga imbitado. Tapno awan ti pampanunutan tayo nga utang kadakwada. Sa bagay matkat diya. Ni tatang, kunak man no nagkuyog kayo ang nagawin. Di magasita yan ti kumpare na. Adala ka no napatag nga ipagana. Ama ano mabayagan ijay. Saan ba't siguro? Sumaruno akto adagos ko na naman. Panawan ka pa'y nga ron, ta ipapudot ko ti kape. Dumagas kayo pa Uncle Dulpo? Dumagas kayo pa tamangan tayo. Anya okasyon naman dakan. Birthday ni nanang ita. Nalipatan naman ng baga kada kayo. Ha? Ay, wanan niya. Ala, sumrag kayo, Uncle. Ado tinaisagana pagsasangwan tayo. Ay, nakababayin sa magkarakan. Awan ti rumbang apagbayanan nyo, Uncle. Dat tayo laang man.
sarita taman, Amanda. May papanitian niya, nanang. Anya ti aramidan day jay Adolfo dito'y balay, ah? Kas makita yumot nanang, mangmangan. Saan ka di nga imbagakan ka adi mo imbitaran dagita? Anya lakit din nanang, kasinsin yun ni Uncle Dolpo. Awan mo tiyan mo kadakas nga inaramid na kada kayo. Tapno imutan kan guraan nyo iti kastaunay. Ibagam, tagawaan na timangan. Maruruda ka makakitkita iti panagrup-rupa na dito'y balay. Ay, jak amo kada kayo nanang. Talaga jak maawatan ti ugali yun. An-anwam manan tay supsupot mo amakan si ka, Amanda. Itadkukin ni Uncle Dolpo, tapno adamo ti ramanan da kasinsin Susan. Sino tinang ibagakan ka amabalin mo ti mangibingay ka nakwada? Si kaya tinag-birthday. Nagdesisyon ka man na sikalanan. Oo, nay kayo nanang. Nalabas mo tanti kasta kinaimot yun. Tapno ibagak kada kayo, kwarta ni Manong tinaigatang kadagitoy. Muntay na kita amakan. Sana siya ti pagpungpong tudam, ah? Hindi yumot lang maibus nanang. Sayang laang numabanglos iti ref. No sana maibaos. Bye-bye am di tatauray mabanglaos. Dakas ti kapanunutan nyo. Kasanunod dumtung ti aldawag kasapulan kayo. Asino tinamnamain nyo at tumulong? No da kasinsin mo asusan tinakda ka matam. Anya kumangay ti may tulong dagita kada tayaw. Bagidan to pa'y kadida matulungan. Datayo pa'y laang nga ta. Madandanagan akong lakay. Uray siya nga rudbakan. Rabiin nga mawan mo ni tatang. Anya nga tano, mapanta iti ayan ti kumpari na. Dako! Ha? Tatang! Nay, apa yung kasta tilang ayaw ang kasawa? At ka di parekol. Kasta unay ti danag mi kada kayo, tatang. Naimbaglangan, tawan dakas anapasamak kada kayo. Wan nga raw. Iday pa yung urahayang da kayo tatang. Pasensya kayo nung narabi anak. Nakipanganak kami nito ayan dantiyo apitra. Birthday na ita. Kadto'y tinted ni Amanda amakan para kada kayo. Nag-expire bagaya man tinado mga idol-dolin to. Sa bagay, nabayag nga binag tinado dito eh. Itaman pa, ngayon ruwaryo nagita induldulin nyo nanang. Ay ikwa, agdalusak laang anak kao. Ne, nagadupay kayong tinabati dita. Di pa lang nga itadagita daduma. Siyak ti agdesisyon no asino ti ikak. Kano kaanaw nga itad kao. Da kasinsin Susan nanang, ikan nyo ida. Makitan to ah. Amuyo mo ti kasasaad da nanang. Ay di nakman reng-rengan si ka, Amanda. Isudala ka na yun ng tidakdaka matam. Awan la tinadumaya. Wan, ata iso dala ang di kabagyan tayo nga asidag apagpatulungan tayo no kasapulan tayo titulong. Sa maysa, uray pobreda, nasaya at dananang. Saan da akas itidaduma dita, anapaidam. Naimbaglaangan, tanaranaan ka, Dolpo. Ada ka diti bagam kasinsin Petra. Bagiyaw. Kanya tirinaon na ti asupaw. Basta laam latan. Para ka na kayo na ita. Ay na, ang yaman na klaunay kasinsin. Imported sama na kita, Ay, wala. Tapno makaraman kayo mat iti imported a produktaw.
Kita ang na ito, Susan. Anya day tatang. Intendante Mapitra, imported na kita, uy. Nagkapo ka raw, Jay, ang proda na ka. Kita man tatang. At ti kape, vitamins, dapat chocolate. Ayun nga agpaiso. Nakaskas daaw, tatang. Nakaskas daw tiyan niya. Italaang man anang tad ni Auntie Petra. Okay lang, anak ko. Sana mo't a responsibilidad ti mang tad. Nukas tangan daw ti ipaw iti anak nangaw FW. Muntoy man dagita tatang takitaan. Kita, ato da ita. Sa bali nagparparik na kanyak tatang. Sika, hindi mo't anak ko. Pagpampanunutan pa iti dakas na ang time. Kunak tumad tatang. Apa ka di anak ko? Expired matandag ito eh. Anya! Anya tili na ang disupot anay para bawi ti lamisaan, bakit? Di mo kutkut siyan day talakay. Anya dito aya. Imported mo't na kiti bakit? Nagdapay tsokolate. Di mo kutkut siyan dagita kunak. Nangalanyo iti dito. Intad ni Auntie Petra. Ngam expired ang dagita. Anya? Diyak amoy ti day diyak kasinsin ni tatang. Pagbali na naman basurahan da tao. Bakit anya ko ti planong ka na kitangay? Isublik ka ni kasinsin Amanda. Saan tayo agbibisinan niya? Isublik na gito'y kasinsin Amanda. Ne, pwede na kasinsin. Inted ka no ni Auntie Petra ka ni tatang. Anya? Kasta unay tiragsak ni tatang. Tadain nyawid na nga important. Tagayam, expired mat aminan. Day tati bagbagak kininanang. Pasensya kan kasinsin. Jak amo ti maipapan iti dayta. Awan basol mo kasinsin. Sukataklaangan kasinsin. Sumrok ka pa ita isupot ko, titad ko kan ka. Ay, saanan kasinsin? Awan ni nanang dito'y balay. Sa maysa, kwarta ni manong tinaigatang kadagita. Ni nanang laang tinaimot kasinsin. No adda ni manong, siguradong ay kan na kayo matlaang. Naksayan tinuldulin ko itisled ko ah. Dang tedak kada kasinsin Susan, nanang. Apay anang ted ka pailaan kat adamat tinted ko kanidulpaw. Tiintad yun nanang, expired matan. Ah, Insubli ni kasinsin Susan dagiti intad yo. Pagbasuraan nyo magpiman dagiti padayo at tao nanang. ay kwa. Saan anasaya at ti kasta? Ure kas jeti kasasaad da. Irespeto tayo lata kumamot idaan. Adamot tirik na, da masaktan. Kumusta ti tricycle, Jeric Lakay? Natarimaan ka di? Mabalin nga agpasada ka, intun bigat? Uwan bakit? Natarimanan, isungin nyawid ko. Nasaya at mat nga rod no kasta. Masapul nga agpasada ka. Ngamin, maibusan ti bagas tayo. Uwan, hindi ka madanagan bakit? Agdiskarti ak iti maigatang iti bagas. Mala, ag-shower ka nga rodan, tamangan tayon. Ni tatangay. Ada iti silid na. Madama nga agin ina na. Ayabak to, numakay dasara. Amanda! Amanda! Apay nanang, ano kayo? Sana makahagas anak ko. Apay nga isa pero biin.
Itaray na iti ospital. Diyak kayat ibatay. Ay, mabit lang nanang. Ito gaw yung pa'y beta awagak ni Kasensin Susan. Barang natarimaan ang tricycle da. Hindi po mo din sila ang maturong tanbakin. Agpasada ak pa inton bigat. Na, kasino di umawawag katrabiin? Mabit lang ta kita eh. Nyaman damod. Sumbatam, ang mga nun napatag ti paganakan ka. Hello, kasinsin. Hello, Kasensin. Natarimaan ka di tricycle yo? Auwan kasinsin, apay ka di? Mabalin ka di nga itaray tayo ni nanang iti ospital? Apay, naan ano ni auntie? Ay, saan ka no makaangas? O sige, mabit lang, tay bagak kanila kay ko kasinsin. Agyaman na Kasensin ha. Urayan kayo dito'y balay. Uwan kasinsin, agsagana kayo matan, tay baon ko nila kay ko. Oh, apay ka no? Itaray yun ni Auntie Petra iti ospital. Saan ka no ang makaangas? Ang mga no kimaro manan ti an na yan na. Kumusta mo tanti marikrik na yun, nanang? Ako naklakit din no jak mailasat, anak ko. Ay, Pagyamanan nyo, tada ti tricycle da Kasensin Susan. nakababain launay, anak ko. Isuda pa ilang tinangitaray kanyak dito yung ospital. Banag, apagyamanan nyo launay. No awan da nang itaray kada kayo, awanan na. Ang mga no naustol kayo, nanang. Ay, di nang manbut-but ngan, anak ko. Pudno ti bagbagat, nanang. Saan kay akabaan abagkatan nga itaray dito ospitalan niya? Ala, wanan. Anya nga ro ti plano nyo ita? Agkid daw kayo kada iti pamakawan kadakwada? Agyaman kayo matlang tauray dakas kayo ti mulong dalata. Ay, wan, anak ko. Makarwarak dito yung ospital. Agdiritsuak iti ayanda. Masapul pa'y gayam nga dati dakas sa mapasamak kada kayo. Sa kayo agnaka? Amang ano adapay amo, mamabalin nga maayaban akadwayo nga agtrabaho dito'y poultry farm ko, barok. Ni madamag. Barok kun kunayo manen kanyakon. Balasang kunayo Balasang no balasang. Kasta kumakat. Kat, ada nga ron maayabam no bilang laang. Manupay kumatitao masapul yo, madam. Uray, talo, wano umpat. Tapno maasikaso da ahusto dagiti manok. O sige, madam. Damagag dagiti kumkumarek. Adakin kayat. Wan man, tani, dumakdakkelan dagiti manok akasangsangpet. Ang mga no saan mo akabailan no may samlaang nga agtrabaho ditoy. Adapay ngamin sumangpet apiat into no may alawas. Ha? Kasta ka di, madam? Wan, iso amasapol nga adda kadwam. Sana bale, kano adda mabiru kam, may padamat laang ti sweldo daken ka. Okay, madam. Dumagasag iti balay da Marilu siya. Ito malam. Parang kayat na. Ay, wan gayam. Ibagam kan ko na. Ti paspasapol ko, katay bumayag ngagtrabaho dito, iwan. Sana tay sumraklan, no kay kayat da. Ay na, agyaman ako nay mare. Gaputa siyak tinapanunot mo nga ayaban iti pagtrabahwam. Anya laki din, Mari. Siyempre, alangan mat. Kayat ko ate umay, tanay, awan matla trabaho kita. Umay ka, Mari. Saan ka nagbabawi nagtrabaho? Kakin ni Madam Basyang. Nagsingpate dya, bakit ko nagtumat? Kasta ka day, mare? Libre ti makan. Merienda kin amin yan. Iso na lang ka. Maanusam ti agkulig iti itlog ti inuran oras. No ado ti orders iti chicken meat. Iso tayo jay.
Mang party tayo di 100 heads. Kan, agdalos mo tinay, ti lugit da. Saan mat kida ka na yun, Naglawang kami ti poultry farm ni Madam Basyang. Ay, unay kan kumari. Maanong saka? Si kakit dimot. Sa anak mo't an arte, ang mumday ta. Ay, nasayat mong kasta. Ang kasano, mangrugi ka nga rutin itong bigat. Ay, katuin amare. Dagasanak dito'y balayin ton bigat. Tagiddan tama pan ije poultry farm ni Madam Basyang. Naimbaga-bigat mo, balasang ko. Ay, kastamot ka na kayo, madam. Anya gaminan, tinagan mo? Ay, siyak ni Lucia, madam. Agkumari kami kanibakla. Kasta ka di. Nasaya at ada ka anaawis na. Tapno ada ka ngagtrabaho dito'y poultry farm ko. Ay, wan, madam. Naimbag nga raw tayo naawis na. Kapag isaw ngawan trabaho kita. Kasta ka di. Alaga rod. Barang maanusam dito, iwan. Numabisin kayo, ada merienda ijay kusina. Kan agluto kayo, anyaman nga oras, akayat yo. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Numay papan matitisweldo. Anytime, kat mabalin yo nga alaan, tinaldawan yo. Kan, mabalin matlaang ti ag cash advance, numasapol yo. Ay na, thank you, madam. Nakasaysaya at kayo, boss. Ay na, saan yo panunutan a siyak ti boss yo? Ibilang dak akas inayo balasang ko. Saysaya atan yo ti agtrabaho. Aywanan tayo anaimbag dagiti mano. Taiso ti paggapuan ti income tayo. Itaman pa inarabyan ka, kumare. Ay, wen, kumaray. Naggapuwak iti poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Anyat kahit mo asawan. Ijay ka nga trabaho? Ay, wen, mare. Naimbag nga rin tayo nayaban nak ni bakla. Kasta ka di. Ay, ang mga nagkasapulan pa ni Madam Berta iti agtrabaho kan kwa na. Ay, wen, mare. Inka kasarita ni bakla inton bigat. Hagsapsapul sapay iti dua tao. Awan nga min trabaho may tanga kasawa. Nagidan kami anaykat iti trabaho. Ay, kasta ka di, mare. Ay, ala Inkay kasarita inton bigat. Barang awan pa'y tinaala ni Madam Basyang. Mayat ijay. Nasingpet ti boss. Libre ti makan. Kan, mabalin pa'y ti ag-cash advance no maminsan. Kasta ka di, Mari. Ay, nagsaya atin ngay. Ay, un, mare. Man-mano ti boss akas ken kwa na. Diyak namin mo, ngawan kayam trabaho yung itang agasawa, Mari Berta. Ay, manumot na lawas ngawan trabaho mi, Mari. Isungarod nga dinapalabas ko ni Mari Lucia. Anak ko na nagapo ka no dyan ni Madam Basyang. Kat sinaludsod ko na adagos no agsapsapol pa iti tao na. Ang sapsapol pa, Mari. Naku na nga uray dwa pa ka no. Apag iso, dwa kayo kinilakay mo. Wan man nga rod, Mari. Ay, agyaman ak unay. Kamaudyanan na. Kat adamot langan pagtrabahuan mi. Saan kayo nga babawi ang trabaho kini Madam Basyang kung naktuman? Nagsimpat a boss. Libre pa iti merienda kan makan. Kanamin yan. Sana nga imot kan man nakaawat pa. Kasta ka di, Mari. Intong bigat. Umay kayo dito'y barya masapan. Tapno agigiddan tayo ang mapan iti poultry farm ni Madam Basyang. Kahit mo sawan, mangrugi tayo ton bigat, ngagtrabaho dyan ta Madam Basyang bakit? Wala kay. Masapa ta amapan ijay ni bakla. Tapno makigidan ta kan kwa na amapan ijay. Ay, wala. Ay, kung gaya, manungay titang ti may saldaw bakit? Fix a 700 kano ti may saldaw. At dapay kano ti bayad ti overtime. Libre ti merienda kan aminan.
Mabalin ka no, pwede cash advance no kasapulan. Ne, nagmayahat nga no kasta. Uwan nga rin lakay. Iso nga ano sa taijay. Barang ay day tangag bayag. Kat mo na, barang manayo ng tupay na ito, 700 na por dia, iti may isang aldaw. Naibaglagan, tada kayo akadwadal o siya kan bakilag trabaho dito'y poultry farm ko. When madam. Kasi tinakunak-matlakan ni Lucia, libre ti merienda, makan kan amin nandito'y kusina, kan awan oras ti pandangan, wan? Ha? Mangan kayo lata, anytime mamabisin kayo. Sana ka naimot iti makan. Tilaang kanyak, kat simsim pa niyo kumati trabaho yun, dito'y poultry farm. Uwan madam. Sana bale, tadamat ni bakla mang isuro ka na kayo no at dadamagan nyo. Ta iso tinabayag dito'y. Isun ti mang isuro no sa dino ti ayan dagiti manok a 45 days kan mabalinan a partyan ngay lako. Kan dagiti manok apang itlog lang. Isuro na matlaang no sa dino ti ayan dagiti pato apang itlog kan panglako. Saan namin akastati kastang amang igamit yung manok siya bakla? Ha? Anya? Nagtabod kamot tayo. Ne? Apay nga, yung pagka nang tinatabad, Manong Anton. Kaslasan mo maggamit nga mo ti aramidam. Anya? Siya, nabayaga ka nagtrabaho iti poultry farm yung Pangasinan. Iso nga amok dagita. Ha? Among gade, iti nagtrabaho iti may sa naglawa farm iti. Siyak, ti ka na yun nga ibaga ti boss may akalaingan kada kami at trabador na. Hay. Iso, ano isuro ka? Agtungpal ka. Anya lagi di mo tayo. Nabaybayag ka nito yung poultry farm. Hindi ka pa amuti. Husto pa nagigamit yung pira. Tabag! Ukis ti kamatis. Si kalangarudan tinangisarag kadakwada dito yung trabaho. Ngam si ka pa yung tibaganday ti tabay. Naglastog nga rin pa nagsasaw na di Jeng Anton. Kung namailan o. Ay, una yan ay ti tao. Manupay lang daw na dito. Yung ngam kasdayan ti pa nagsasauna. Kadaagsaw, katabay kun kunana. Napadungot lang nga nalaing. Kan isuti kalaingan nga aghandal iti poultry farms. Diwak nang kuman. Apay pila nga makitang tangdan no nalaing nga ron. Unman, husto ka iti dayta nga imbaga mare. An usan na pailahan to may makitang tangdan. Nabayag ko man nabimak nang no nalaing ko naktumay. Ibagam tuman dayta ken kwa na mare. Barang maring tirik nana. Ay, niya lagi din ay di pada tao. Sandang amo may lugar di kinaagin lalaing da. Kung kaya pare, naimbag man ta nakastrik kayo nga agasawa di poultry farm ni Madam Basyang. Ayaw na pare. Yung makapasal lang nagtitakadwa magtrabaho. Anya, apa anak ko nam tikas ta? Wala. Tasan da man nga amo lagi tayo aramidan da. Nagtatabad da karaktumay. Ah, Nang runa da dya bakla. Udno nga iso ti kabayagan na trabahador ni Madam Basya. Nukit kita, ti panaggaragaraw na, nagtabag na talaga. si kakad di mo't pare. Ang mga nung nalipatam, aga pumot lang itikas ta nga style mo, tinakait katamitisigo na trabaho. Nung makitang tangdan ka pare, amom ko mangamin nga ilugar, ti kinaagin lalaing mo. Mabalin mo mat nga isuro itay, tinasaya tawagas. Sana kasta bagaampay at tabod di tao. Apay sika, nalaing kalaunay. Anya? Imbes na nakastrek kayo iti mayat at trabaho. Ta nasingpet kung naparabor ti pusyo.
Ngam kasta ka mo ngagsasaw. Ang mga nusan ngagbayag kat may kat kayo marin ngagasawa. Ang nilakit din. Ne, apay, gusto ka di day tangar aramidam apa nagparty ti manok, Anton? Aywan, madam. Gusto tararamida. Gabuta saan nakatabay. Anya? Nabayaga ka nagtrabaho iti poultry farm in Pangasinan. Isong amok lagi iti basic ka pa nagparty ti manok. Ha? Saan nakatabay dakas ka lagi iti sigot ang trabador yung madam. Si kakit dimet. No nalaing ka nga rod, anya pa'y lang aga po nga anusam, ti umay makitang tangdan dito'y farm ko. Bimak nang kakumana, no agpa'y sumatlaang. Anya? Pasensya ka na, gam nakla atak, iti pa nagsasaom. Ay, madam. Ay, pasensya kay kuman. Lakay, apay nga minakas di din sungbat mo kini Madam Basyang itay. Kaya, puno mo tibagba ngamin. Yan may isa, gusto magtararamida ka pa nagparty ti manok. Anya? Makikita na lang arutan na gusto tararamida. Sarod-sudo na pa ilang. No stone no saan. May sama na tabag. Bakitan. Ay, unay kan ay Anton. Pangasin talapdam kumamot ti bagim nga agsaw iti kasta. Nagsingpo ti bus tayo. Sa dino nga man ang ti pagtrabahuan tanong maikat ta ijay. Saan ang mapasamak na itabakit? Maamiris mo't lang ni Madam Basyang. Ahusto ak itimbagak. Makamu ka man latan Anton. Anya lakit di. Aywan gayam, adto'y ti sweldo yung agasawa, Berta. Agyaman kami unay, madam. Dayto'y matkan ka, Lucia. Thank you, madam. Ti sweldong bakla, alaam to intun bigat. Takurang tinay-withdraw kitay. No problem, madam. Uray ti junton magdan. Ay, kaya madam. Agpakada kumasa na kasumrag inton bigat. Ha? At nangamin napatig apapanak. Apagiso, dayta kumatibagakan ka. Uray saan ka nagpakada? Tatalaga daytoyan ti maudi apa nagsweldo yo kaniya. Anya? Pasensya kay kuman. Jak kayat ti ugali yung agasawa. Naturay kayo unay. Kan kas iti nakunak iti. Nalaing ka nga agisuro kan agsao atabad ti kakadwam. Nga maging gaita kat makitang tangdan kalata. Madam. Rumbang ko mga amom nga ilugar ti kinaagin lalaing mo. Agasem man, oras siya kabos mo. Siya amang paspasweldo kan kagatisuro nakpay. Siya ti akin kuko iti na ito'y nalawa a farm. Iso ti pagin inkamak iti manu atawan. Ngam no agsasao ka, kat kasla nalalaing ka ngam iti siya. Madam. No agpaiso ka, saan ka kumanga anos ang makitang tangdan iti inaldaw? Kan saan kumakas jay ti style na ti balayo? Sa humlaang mat tinagano, kan tinalabas akin na agin lalaing mo, anya lakit din. No kaano nga impangato ni Madam Tisweldo? Isumat di pa nakaikat di daddo makakadwa. Agpakalaing dantumot ngamin. Gusto lang, Mare. Tapno pagnak manda. Sinayang dalang di kinasingpad ni Bossing Madam Basyang. Di bagpagam, sigapakla. Ha? Ay, kuwakot. Di ko na. Ni Mato di sweldo. Yung sayang, ta na ikat kayo matan. Dahil tati ko na. Apay, at naparikot mo? Anya? Ha?
Saan mo nga min nga ang mga ilugar ti kinaagin lalaing mo? Iso ano ikan kayo lang arod nga gasawa. Ha? Ay, saan ka glab-labos hindi pa nagsasaw mo? Di mo kaya makaraman ni Tiko ah. Pwede ko lang? Mabuti nga kin ka? No way! Pudno lang unay ti ko na ni Madam Basyang. No pudno analaing ka, bakit nang ka kuman? San ka kuman nga agan ano sa makitang tangdan, itinaldaw, uray pig sa titudo kininit, pwet! Anya. Di ka pa mo, ngay respeto, ti pagtrabahuam. Agraman ti agpapasweldo ka, isurumpay. Salbag ka kide, anya laki de. Na mag-connect kayo man ni Jeff Poultry Farm ni Madam Basyang pare. Ha? Ay sus. Talaga saan mo man nga in lugar ti kinaagin lalaing mo? Sige pare, saan mo man karuan ti punggot ko? Pudno matibagbagak pare. No maminsan nga min, ilugar ti kinaagin lalaing. So saan ka ngagbayag iti trabaho gaputa kasta ka ngamin. Anya. Iturayam ti kakadwam at trabahador. Agraman pa'y tagpaspasweldokin ka. Isurom. Ay una yan. Ura sino mag-akit sana makaanos iti kasta nga style mo, pare. Awan ti bumayagan nyo ang trabaho. Ay, inakman kitiag-apply mo ti jay farm ni Madam Basyang. Maring awatin nakman. Nagmaya ti jay. Dakkel ti sweldo. Hanggang sinayang mo lang, pare. Nagadumutin na ka pinaling kay Marilu siya. Ha? Ay, un mare. Adwa talaga. Ngamin ni Madam Basyang iti bonus medical man. Isu tinapan ko yung palingkay. Kasta ka di? Ay kat, sana all ang harod. Ay, no saan ko mga men nga naging lalaing tiyawanan ba nga asawam, nalabit nga aging gaita kitadda kayo pa'y laang ijay akadwame nga trabaho. Ay, wan nga rod, Mari. Sayang nga talaga. Nila kay mau, bagbagam nga men. Ilugar na ti kinaagin lalaing na. Mari, Di nga tamabayin adillaw iti trabaho ti kakadwana. Ket no iso ti madillaw. Ibaga na nga nalaingan. Asaaden apay suraw. Salbag kide. on Mari, naibagak daytan kan kwa na. Nasayat ah. Dapay mangawat kada kayo iti trabaho. No kastalatan ti ugali yaw. Anya lakit din. Không biên được tiếng Việt để mình ngồi đọc thì sao? Rồi, Việt Nam, con Quỳnh sắp bận kiếm tiền, kênh nào đó chuẩn bị đây. Rồi, xong rồi, nói gì đâu. Hình như có. Đây rồi mày. Đây rồi. Đây rồi. Thì á, giờ nó giờ Còn mẹ nhớ đâu? giờ lên đó thấy cái chị nào là cũng xe ô tô gì đó, cái kỳ đó Cái gì anh ơi? cái nào Xui còn thôi. bậc hai bậc kênh ha. Má bởi. Má trong kia mình mấy tháng bật kênh. Giống như Bảo hôm qua nói thì em Bảo hôm qua Có chích gì không em? mời em chia sẻ cái tích của mình. Có chích gì không? Xe nhẹ. Rồi ok, để dập đọc cái dòng thứ năm đây. Mấy đứa xạo xạo gì dụ bật kiếm tiền sẽ bị gợi đánh. Chúng đâu ai mới đỡ kênh này nổi rồi. Em không đỡ kênh không? Anh nhiều kênh lắm mà. Quỳnh nó đá không? Nó đá ở đâu bây giờ? Anh nhiều Đáo kênh không? gà lắm mà, đỡ nhẹ. Không, anh nói giỡn. Anh Thảo nè, anh Thảo có muốn chia sẻ gì Thôi, thôi, kinh nghiệm thôi, gì thôi. này kia không anh? Em thấy anh gửi clip cho em hơi nhiều. Nhưng mà tài clip em coi rồi. Có kinh nghiệm không bậc kiếm tiền đâu, nói chuyện được cái kinh nghiệm mà bậc kiếm tiền em. Ra vậy là phải nói tới em Hằng. Anh có bật anh mới có đai, anh hiểu không? Đúng rồi. Trời ơi, ta bật. Cái lần cuối cùng ta bật làm Minh nó vô. Sao bật thì mới Tính có ra đai. là trong team này là sang Cái lần cuối cùng tao bật là anh Hảo chưa vô. Có Tú nhiều nhất. Hả? Lần cuối cùng tao bật là anh Hảo chưa vô luôn á. Trời, má này sợ.
hiện tại đang còn kênh ăn chắc mặt bền. Còn cái đinh. Biết rồi. Còn Cái cái đó đinh. cái đó gì cả. Giờ nó mấy ngày nãy anh. Kênh đồng của Tú là 6 cao thấy. Wow, đúng Tiếng rồi. tiếng Anh mà. Kênh tiếng Anh đàng hoàng đó. 6 ke là con với 3 người đúng không? Rồi em Minh thì để coi em Minh mới vô thì bật được hiện tại đang còn kênh 300 đô một ngày. Wow. Quỳnh ơi, Hai chữ cao thế anh với em đổi không? Anh một kênh đó đổi 2 kênh em thôi. không hoặc Đó là luôn. Rồi. Lên trong nét luôn gì nữa em. Thế là nếu mà kênh là Anh lấy kênh sắp bật của em thôi. Lên sắp bật của em. Sáu cao là phải nét của mình nó có rồi, mưa cao. bây giờ Nét mình hả? bây giờ thì mình đổi thì chủ đề về anh Khánh đi. Là muốn nói gì anh Khánh không? Mày Quyên này đấy không? Cảm nhận về Khánh. Cảm nhận. Cứ nói đi anh nói. Thì nói xấu đồng nghiệp thôi, chuyên mục nói xấu đồng nghiệp bắt đầu. Rồi thứ nhất là cảm nhận về hàng chẳng hạn. Về hàng thì sao, vừa hay sao, hàng sao? Đó, hạt đúng rồi, có nói. Có nói là nói chung thì với tôi thì em hàng khá là ok, dễ thương. Nói chung nấu cơm thì lâu lâu quên một nút. Quật cối. Nấu cơm thì lâu lâu quên một nút, làm đồ ăn thì không biết làm. Thì lấy nước thì hay hút thuốc. Nói chung cũng đầy đủ. Rồi biết đặt nước. Hả? Biết hả? Biết đặt nước. Để kêu. Không đâu có đâu. Có là đồ đặt thôi. Anh thử anh đưa anh gửi một cái. Đúng rồi, anh gửi một cái là không ai đặt luôn. Rồi. Nghĩa là hôm nay là giảm 6.000 là 10 ly là 60 là chưa kể là tiền quán cho Hằng nữa. Đúng rồi. Nếu mà Hằng không giảm giá luôn là một ngày có thể là trăm mấy ngàn. Thật ra bây Thì giờ đi làm 2-3 job chứ. Đó, Job sẽ thấy đúng chưa? không? chuyên mục nói dối, nó thật nói dối. Thật ra Cái cái gì? nó giảm sáu Cái mươi gì? ngàn. Chịu job ha. Sáu mươi Ở đây mấy. sao đủ tiền? Ra tiền đi. Đúng rồi. Sáu bốn đó là mày cắn được 4 ngàn cho cái ngàn Ủa đó. trước đây có ai làm job đâu? Hả? Đây có ai làm job đâu? Anh làm cái này hả? Để Làm buổi tối gì về? Hôm nay có một job nhất là một job. Job thiệt, một job Một nhất. chớp thôi, đâu ra chứ. làm Có một hàng năm hai thôi chứ. gì đâu. Hàng là vừa làm chuyên án tội phạm xuyên quốc gia với lại Trung úy à? Trung úy. thì hàng có chức danh là trung úy. Trung úy Hùng. Hùng vô dạng. Rồi, thua. Anh ai rồi? Rồi, vậy được rồi. Ngắn thôi. Đó, còn Không nha, cậu góc qua đây. đúng rồi, tắt cái Ý là tụi con trai nó nhiều. Thiệt.